umuntu ekhubazekile umuntu ekhubazekile kodwa nangumthasha umuntu ekhubazekile umuntu ekhubazekile ngoba ngibona nje ukuthi ngijabula kanje ngokuzingonyama media production uzoyithola ku Facebook uzoyithola ku TikTok uzoyithola ku YouTube uzoyithola Instagram uzoyithola ku WhatsApp umphathi wazo umfoka Gantsheni bafowethu se-UKZN kade sizojabula nabafundi okuyinto enhle kakhulu ukuthi nazi amabhosi engoma sithole invite ukuthi sifike sizojabula nabo bevala unyaka njengoba nathi sesibabiza sifisa ukuthi nje ngale ngoma kade sidlala namhlanje abafundi asebeqala ama-exam engathi bengabhala kahle bephumelele ngayo yonke indlela abafisa ukuphumelela ngayo bekhuphula igama lengoma ngoba ingoma kwezinye indawo kwaziwa njengento eyenziwa abantu ababhorokile futhi abangenayo future so siyakujabulela ukubona ingoma ingena ikhulu ema-university nasey'ndaweni ey'hlukahlukene sithi nje phezulu nge-UKZN phezulu nge-DUT phezulu ngeMangosuthu phezulu nge-TUT phezulu ngoNgoye phezulu nge-Coastal College phezulu ngawo wonke ama-university usho mina uCubuzo Mlenze zasalekhi ngedwadi inkunzi bayikhuza umhlaba engakahlabi umgibezwa amakhansela enkatha bekwamakhanda amakhansela e-ANC intombi zakashabaneni amagolane ukayo usho mina umfoka amathonsi ngithi mina la shubo isithombe hayi ivinto lena kwethu sihlezi kamnandi lana sikhuphuka kwengonyama media production bethi inkabi yami unqulwane la sakasana kodwa inkabi yami kungibona mase ngithi bese ngishona le bese ngikhala ngiphuma isikole ukuthi hawo manje bese ngiyadlala lokwesikwa la eceleni sakasana eshe amajawa hayibo athi ngifeaturelise ngeke ngifeaturelise njengekhaya majawa Ushenge mfowethu ngaso ngithi insizwa ushenge umcimbi akasikelele wona ube impumelelo kakhulu ngithemba ukuthi nabaphatheke kabi siyaxolisa kubona kodwa bonke ababeze ngokuzojabula bajabulile bonke ababeze ngokuzophoxela bahambe bephoxekile futhi vela kuhlangana insizwa la akunjalo ukuthi siyabonga ukuthi umdlalo bemuhle kakhulu sidongozile ubana nangelinye ilanga siyaphinda nisisingathi sizingane encane sizinsizwa ezitholakalayo ke thina bese ukwashana nomlungu omnyama futhi sibonge kakhulu lokho esikwenza lapha inhloso yakhona noma singeke isichaze kakhulu kodwa futhi sibonga kakhulu futhi uzosingatha niphile nathi nihlale nathi nisikhulise lokhu abadala siyakwazi lokho into esiyenza lapha senzela ukuthi nobani uma usuke ekhaya siyazi ukuthi uma kwakhiwa ingoma kwakhiwa umuntu kunjalo umuntu osuke ekhaya senzela ukuthi angayikhohlwa ukuthi siba kunjalo khona abantu abadlala ibhola evasithi khona abantu abadansayo nathi okwethu wayi kumele sikufihle masesifikile singafihle mfowethu sithe masihlela namhlanje bahlela abafowethu bathi ababizo abadala abazosigada kunjalo mfowethu Sabulungu mekhuluma ngathanda igama elithi konke lokhu siwenza ngothando ngase ngifike lokuthi angisho ukuthi ngoba konke lokhu sikwenza ngothando baba sikwenza ngothando ngoba ngoba